أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Ya, alhamdulillah soal pertama selesai. Ya. Beralih kita ke soal kedua. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tazaharuna alaihim bil itsmi wal udwan wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Ya, alhamdulillah soal kedua selesai. Dan soal terakhir ketiga ya. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده
وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Alhamdulillah selesai ya. Alamin ya, selesai juga ya. Oke, luar biasa. Ini penampilan dari Ananda Elvi ya. Dan ini langsung kasih komentar atau gimana Pak Ustadz? Ya, boleh sebentar. Oke, silakan Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Raffi Munir. Baik, jangan nampak kali terburu-buru ya, sehingga napasnya itu apa? Tergesa-gesa ya, santai dia. Itu agak terburu-buru tadi itu. Kemudian ada tadi yang pengulangannya jangan diulang di ampusakum ya. Soal kedua tadi kan taqtuluna ampusakum, jangan di situ diulang ya. Nah, minimal taqtuluna ampusakum ya, itu waqaf ibtida namanya. Kemudian wal asbata itu banya itu tipis, jangan ditebalkan karena pengaruh ta. Wal asbata kan bukan bo tapi wal asbato ya. Bato dengan boto dua-duanya ya. Oke ya, terima kasih. Hafalan bagus, alhamdulillah. Cuma tadi ada mengenai qalqalahnya nak. Qalqalah pada bacaan wala taqraba. Kemudian summa antum haula'i taqtuluna. Qafnya benturannya terlalu keras di antara hidup dan mati. Wala taqraba, jangan langsung taqraba, benturannya terlalu keras ya. Dia qalqalah sughra. Qalqalah sughra itu kecil. Wala taqraba, ketika dibaca tadi inna Ibrahim. Kemudian tadi ada yang sempurna di pada akhir ayat. Ada sempurna, ada kurang sedikit lagi. Misalnya amma ta'malun, betul. Ada lagi terdengar amma ta'malun. Kurang tajam dhammahnya. Ta'malun. Ada terdengar seperti itu. Nanti diperbaiki, sempurnakan ketajaman barisnya dhammah ya. Demikian, terima kasih.